mart. 24. marta se sećamo jednog tragičnog trenutka za našu državu. Sećamo se nevinih žrtava, sećamo se poginulih heroja i sećamo se one NATO agresije koja je pod znacima navodnika nazvana Milosrdni anđeo. Tog 24. marta sve se dešavalo sem Milosrđa. Savezna Republika Jugoslavija napadnuta je NATO bombama od kojih su poginula naša deca, naši roditelji, naše bake i deke, osakaćeni ostali naši najmiliji, naše komšije, a naša otadžbina doživela jedan od najjačih, najmonstruoznijih i najlicemernijih napada u svojoj istoriji. Dužnost svakog od nas, pojedinca, političara, društveno odgovorne osobe jeste da se na ovaj dan, 24. marta, setimo svih izginulih i poginulih heroja. Prava Srbija je to radila i kada se nisu obeležavali velelepni datum. Prava Srbija je pre nešto više od 2 godine podigla prvi spomenik u Jagodini herojima sa Paštrika i Košara. Prava Srbija će u narednom periodu podneti inicijativu u Skupštini grada Jagodine za podizanje spomenika svim žrtvama NATO agresije, svim borcima, oficirima, vojnicima, policajcima i zdravstvenim radnicima koji su iz Jagodine učestvovali u odbrani naše svete zemlje Kosova i Metohije. Podnećemo zahtev za podizanje spomenika kako pripadnicima Vojske SRJ Jugoslavije, tako i pripadnicima policije. Još jednom sve vas molimo da na ovaj dan zapalimo sveće i setimo se naših vitezova, naših stradalnika i naših mučenika. Još jedna inicijativa će iz Prave Srbije se uputiti Vladi Republike Srbije i Skupštini grada Jagodine, a to je podizanje spomenika veteranima rata. Ljudima koji su živeli, ljudima koji su ratovali i ljudima koji su svoje živote utkali u temelje naše današnje slobode. Još jednom, Bog da dušu prosti mučenicima srpskim, a zaslužena kazna da stigne one koji su uništavali naša detinjstva i uništavali živote naših sugrađana i sunarodnika.